Es ist soweit, Freunde. Der große, finale Abschlusskampf steht bevor. Wobei, sagen wir mal so, es ist zumindest der finale Abschlusskampf in Freezers Form. Ja, doch, kann man so sagen, kann man so sagen. So, ich hoffe, es geht nicht wieder raus. So, jetzt. Nö, keine leichte Beute, aber gar keinen Bock drauf. Wir sind jetzt hier. Son Goku ist irgendwo bei Freezers Raumschiff noch. Da ist er hinten. Wenn wir Weile brauchen, bis er hier ist. Und wir stehen uns Freezer. Den ist bereits gefallen. Tja. Mindestens einer von uns wird Danny noch folgen. Gaki domo ni wa miie nakatta you da ga, ore ni wa mieru zo. Kisama no ugoki ga na. 大した自信だね、ベジータ。それとも恐怖のあまり頭がおかしくなったのかな。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってろ。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。恐怖の宣告。フリーザ最終形態の超パワー。相変わらず冗談きついね。カカロットの出番はないで。見えてるぞ。Du sollst nicht sehen, Vegeta, du sollst ihn spüren. Das ist echt schnell. Das kann nicht was werden. Diese Freezer kann ich auch, hä? Du jetzt wüsste, was er für Moves hat. Alter, ist er schnell! Wow! Okay, der ist neu. Bis jetzt noch nicht. Wow! Du. Was? Alter! Tut schon leicht weh, muss ich zugeben. So, Freezer. Friss mal das! Aber macht der verdammt viel Schaden, der Move. Sieht aber auch geil aus. Ist er gar nicht tot? Bakada! そんなはずはない！俺はスーパーサイヤ人だ！くたばれ！フリーザバカな、そんな。俺にはこれが限界だというのか。今度はこっちからやらせてもらうよ。軽くね。ベジータは生まれて初めて心の底から震え上がった。真の恐怖と決定的な挫折に、恐ろしさと絶望に涙すら流した。これも初めてのことだった。ベジータはすでに戦意を失っていた。手助けしたかったら
いつでもどうぞ。信じらんねえ。力がどんどん湧き出てくる。自分でも怖えくれえだ。すまん、今行くぞ。なんとかなりそうだ。Ja, besser wär's. よし、すぐ近くだ。 Wir werden das gleiche Level haben wie Vegeta, aber viel stärker sein müssen. So. Ich kann mir durchaus vorstellen, das letzte Mal, so wie jetzt auf Namen unterwegs sind. Es gibt aber keine Sidequests mehr. Das ist soweit korrekt. Alles klar. Dann gucken wir ganz kurz Goku selber an. Wegen Erfahrungspunkten sind wir kurz vorm... Nee. Sonst hätte er gesagt, kann noch ein bisschen trainieren. Aber so dauert es mal ein bisschen zu lange. Wie sieht es generell mit den Superangriffen aus? Ich meine, er ist jetzt doch schon ein paar Stufen höher. Aber ich sehe beim besten Willen nichts. Stufe 35 für die Kleoken Stufe 3. Ja. Okay, die Dinger kommen alle erstmal noch. Da mal EX. Ja, also ich glaube momentan haben wir eigentlich das Maximum rausgeholt, was irgendwie so geht bei Goku. Bei Kakarot wohl eher. So, dann ganz kurz hier noch gucken, was wir noch alles haben. Super Kamea haben wir hier. Eigentlich immer Unterstützung-Dinge noch den noch nehmen. So, wir haben Folge Energiestrahl, Körpereinschlag, der ist vor allem für Betäubungsschaden, genau. Weil ich den auch ganz, ganz geil finde. Theoretisch bin ich auch Fan vom Einschlagangriff. Aber ich bin jetzt schon auf Stufe 3, mit dem ich lasse mal. Ganz kurz noch Community Board ein bisschen angucken. Haben wir vielleicht irgendwo noch etwas, was wir noch machen könnten? Ich glaube, wir haben doch noch irgendwie ein paar neue. Naja, viele sind zwar nicht. Nel. Ja, was? Wenn ich Gott noch hätte. Namekiano. Okay, da fehlt noch Namekiano. Hä? Kommt vielleicht den noch dazu? Oder kommt da irgendwie... Kein Plan. Lord Slug kann es kaum sein. Weil ich glaube, die Filmcharaktere sind in den Spielen noch nicht dabei. Immerhin 5 beim Training, ja? Darf man nicht vergessen. Vor allem darum, dass wir vielleicht mal ein bisschen mehr Erfahrungspunkte und so kriegen. Gut, ansonsten haben wir eigentlich alle Boards schon mal so freigeschaltet. Genau, da ist noch Kamisama. TB plus 1%, ja gut. Ne, wollen wir mal sagen, das war's soweit. Wir machen uns auf. Auf mehr oder weniger direktem Wege zu Freezer. フリーザやゴハン、クリリン、それとベジータ。 Piccolo. その他にオラの知らねえでかい木がいる。誰なんだ。まさかこの感じピッコロか。そうか、ドラゴンボールで生き返ったんだな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。 Ja, Piccolo hat auch ein bisschen 待ってろ trainiert. みんな。ベジータの木がどんどん小さくなっていく。あいつも強くなっていたはずなのに、なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。 Wie so ein Goku voll Vegeta ist, auf dem Weg. Ich dachte, er wäre stärker, ja. Da dachte ich auch, Goku, muss ich zugeben. Aber kein Ki mehr. Ja, komm, reicht. Schluss mit lustig. Bist du völlig Freezer? Hm? 遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。お父さん。悟空。
まだゴミが残っていたのか。カカロット。カカロット。そうか、お前もサイヤ人。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。さっきまでのカカロットじゃない。とうとう限界の壁を。スーパーサイヤ人。この僕にカウンターを当てるとはなかなかやるじゃないか。フリーザ、本気でやった方がいいぜ。こいつこそ貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。あの伝説の全宇宙最強の戦士、スーパーサイヤ人だ。フリーザ、もう貴様はおしまいだ。ざまあみや。知ってたはずだろう。僕がくだらないジョークが嫌いだってことをさ。おい、ベジータはもう身動きさえできなかったんだ。わざわざとどめを刺すことはねえだろ。カカロット、まだそんな甘いことを。スーパーサイヤ人じゃなかったのか。バカ野郎、非常になれ。甘さをなくせば貴様はきっと慣れたはずだ。よく聞けカカロット。俺たちの生まれた星、惑星ベジータの消滅は巨大隕石の衝突のせいじゃなかった。フリーザがやったんだ。俺たちサイヤ人は、あいつの手となり足となり命令通りに働いたってのに、貴様の両親も俺の親である王も全員殺された。頼む、フリーザを倒してくれ。頼む、サイヤ人の手で。やっとくたばったか。ベジータ、おめえがオラに頼むなんてよっぽど悔しかったんだろうな。おめえのことはでっきれいだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。オラも少し分けてもらうぞ、その誇りを。オラ地球育ちのサイヤ人だ。おめえに殺されたサイヤ人たちやここのナメック星人たちのためにもおめえをぶっ倒す。くだらないことを。この場から離れるんだ。俺たちは邪魔だ。ご飯早くしろ。お父さん死なないで。フリーザをやっつけて。Rache für Vegeta. Rache für all die Saiyajins. Rache für Namekianer. Und Rache für all diejenigen, die er sonst noch hat leiden lassen. Freezer! Jetzt bist du fällig.オラもだ。かもな。でもわかんねえぞ。はっよっ。おーいて。おっと。
でもこの戦いにも飽きてきたよ。そろそろ決着をつけようと思うんだけど。Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen konzentriert, Freunde.君がまだかなりのパワーを残しているとしても、僕の計算では 50%。 つまりマックスパワーの半分も出せば君を宇宙の塵にすることができる。何？ Da weicht eine Menge aus. Oder auch nicht. Und weg ist er. Ciao. Was ist das schon wieder? 楽しかったよ。こんなに運動したのは本当に久しぶりだった。めったな。あれで半分の力だっちゅうんなら、このまま10米海王拳を使っても勝てそうにね。海王拳を20米までなんとか引き上げるしかねえ。体が持たねえかもしれねえが、かけるしかねえ。Ah, was für eine Scheiße, ey. Ich glaube, jetzt sind wir ziemlich am Arsch. なんてことだ。てして聞いちゃいねえ。お父さんの気が随分減ってる。この世にあんな奴が存在するなんて。海王の言った通りだ。何があってもフリーザだけには手を出すべきじゃなかった。サイヤ人め。今のは痛かった。痛かったぞ。さっきの勢いはどうしたんだ？とうとうパワーを使い果たしてしまったのか？もう我慢できない。僕も行くよ。待て、孫のやつ何かするつもりだ。ん？怒りに目覚めた孫悟空、伝説のスーパーサイヤ人誕生。元気玉だ。このナメック星と近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい。元気をあげてくれ。なんだそれは。また何かつまらんことを考えているな。そんなにフラフラで何ができるというのだ。
さかあのでかいのが。フリーザの野郎はまだ気づいてないようだ。なぜさっさとあの弾で攻撃しないんだ。もっと木を集めてでかくしないと奴を倒せない。悟空はきっとそう考えてんだ。時間がかかっちまうんがこいつの大弱点だ。もう少しだけバレねえでくれ。頼む。いい加減にしろ。いつまでそうしているつもりだ。さあいつまでかな。まあそう焦んなよ。ふざけるなよ。サイヤ人は何を考えているのかわからん。昔からそうだった。不愉快な連中だ。あのチビのサイヤ人もこの星もろとも消せばこの世からサイヤ人は消えてなくなる。所詮スーパーサイヤ人というのは夢物語だったな。太陽じゃない。なんだ。バリだ。お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。貴様が。もうダメだ。今元気玉使っても避けられちまう。それにまだフリーザを倒せるほどの玉じゃ。ちくしょうか。騙し討ちをするつもりだったか。情けないやつめ。だがせっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな。消えろ。ピッコロ。さっさと元気玉と野郎完成させちまえ。すまねえ。どいつもこいつもこそこそとうっとうしいハイどもが。あんなところにもまったく人をイライラさせるのがうまいやつらだ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。よしできたぞ。やれ。しまった。こんなものを。